Ekitabo kya Nabbi Isaaya sura 59 okw'ekibi kizibira Mukama kukola. Leba, omukono gwa Mukama tigubiire mugufu kutabaasa kujuna, n'okutu kwe tukufiire kutabaasa kuhurra. Kureka eby'okutahikirira byanyu nibyo bibataaniise na Ruhanga wanyu, n'ebi byanyu nibyo bimureetiire kubiima amaisho akanga kubahurra. Ahabw'okuba emikono yanyu esiisirwe eshagama, n'engaro zanyu zisiisirwe okutahikirira, eminwa yanyu egambire ebishuba, n'orurimi rwanyu niruhwihwisa eby'obugobya. Tihariho orikutabaaririza mugyenzi we eby'oburyo, tihariho orikutongana eby'amazima, kureka nibeesiga ebitiine mugasho, bagamba ebishuba, babakenda ziitima, bazaara okutahikirira. Baatira amahuri g'empiri, baruka orubibi rw'orutangura, orikurya amahuri gaabo naafa, ihuri rikyatwa, hatimbiramu encwera. Embubi zaabo tizirikubaasa kuba bijwaro, tihiine orikwenda kweshweka ebi bakozire. Emirimo yaabo n'ey'okutahikirira, ebi barikukora n'engaro zaabo birimu itima. Ebigyere byabo byirukire ebibi, barahuka kushesha eshagama y'abatiine rubanja. Ebiteekateeko byabo n'ebiteekateeko by'okutahikirira, eyi baza yoona n'okwerekyereza n'okumaraho. Tibarikumanya muhanda gw'obusinge, kandi omu mitwarize yaabo tiharimu mazima. Beeteriireho emihanda ekiikami, ogitooramu weena tagira businge. Nikyo eby'oburyo bitubeeriire hare n'eby'okwihikirira bitatwihikyeho. Nituteegyereza omushana, tureebe omwirima, tuteegyereze okwaka, tugyendere omu mwirima ndindindi. Tukorakora ha rugo nk'empumi, ego tubandagira nk'abatiine maisho. Tuteere ensibo omu ihangwe nk'omu rwita waabo, omu b'amaani turi nk'emitumbi. Twena nitusinda nk'edubu, nituganya nk'enkombe. Nituteegyereza eby'oburyo konka bibura, nituteegyereza okujunwa konka kutuba hare. Ahabw'okuba eby'okushiisha byaitu birengeseriize omu maisho gaawe, n'ebi byaitu nibitushinja. Ahabw'okuba eby'okushiisha byaitu bitwezingiriire, kandi n'okutahikirira kwitu nitukumanya. Nitucumura, twehakana Mukama, nitutiishuka, tureka kukuratira Ruhanga wiitu. Nitugamba eby'okwita kubi n'eby'obugomi, nitugunja eby'ebishuba, tubigamba tubyihire aha mutima. Eby'oburyo nibinagwa enyuma, n'okwihikirira kwemerera hare. Ahabw'okuba amazima gagwire omu muhanda, kandi okugororoka tikurikubaasa kutaaha. Ego, amazima gabuzire, orikureka ebi nibamwoya. Mukama akabireeba, byamugwisa kubi ahabw'okureeba hatariho by'oburyo. Oku Mukama arikurwanisa abazigu biitu. Yareeba hatariho muntu, yatangaara ahabw'okutabaho omutonganizi, n'ahabw'ekyo omukono gwe gwamureetera obusinguzi, n'okwihikirira kwe kwamuhigika. Yajwara okwihikirira nk'ekyoma ky'okwekingiza aha kifuba, yaata aha mutwe enkofiira y'okujuna, yajwara eby'okuhora enzigu, kuba ebijwaro bye, yayehumbika obweziriki nk'omunagiro. Ari abazimurra nk'ebi baakozire okubiri, ababisha babazimurre ekiniga, n'abazigu babiihure, n'ebirwana byabizimurre. N'ahabw'ekyo bari atiina iziina rya Mukama okuruga oburengye rw'izooba, n'ekitiinisa kye okwiha ey'izooba riruga, ahabw'okuba aryija nk'omugyera ogurikuhimintika, ogurikutwarwa omwisyo gwa Mukama. Kandi aryija Sayuuni, ari omucunguzi aha ba Yakobo abarikuhinduka kuruga omu bibi, nikwo Mukama arikugamba. Kandi Mukama naagira ati, egi niyo ndagaano ei ndikuragaana nabo. Omwoyo wangye ori ahari iwe, n'ebigambo byangye ebi naata omu kanwa kawe, tibiriruga aha rurimi rwawe, n'obu rwakuba orw'abaana baawe, naro orw'abaijukuru baawe, okwiha hati n'okwisya ebiro byona, nikwo Mukama arikugamba.